Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Rwanda aho urwego rw'igihugu rujejwe gutohoza ibyaha RIB ku mugoroba w'ejo kuwa mbere rwatangaje ko rwataye mu mvuto Yvonne Iryamugwiza Idamange rumukurikirana ko ibyaha birimwo kugerageza guteza uruhagarara n'imidugararo mu banyagihugu. Madame Idamange yaramaze iminsi asohoye video zigaragaza ivyo avuga ko bitagenda neza mu Rwanda. Mugenzi wacu Venuste Shimimana yavuganye n'umuvugizi wa RIB Thierry Murangira kuvyo urwo rwego rwagiriza Madame Idamange. Idamange Iryamugwiza akurikiranwaho ibyaha bitatu ari byo guteza imvuru cyangwa imidugararo muri rubanda, gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi mu nzego za leta, kwigomeka ku buyobozi. Ibyo nibyo byaha bitatu akurikiranwaho. None yafatiwe he, yafashwa te, byagenze gute, byateguwe bite? Yafatiwe aho atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka, Idamange yagiye agaragaza imyitwarire ivanzemo politike, ibikorwa bimwe bigize ibyaha ndetse n'ibikorwa bimwe na bimwe bigaragaza ko ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe. Ibyo bikorwa byatumye inzego zishinzwe kubahiriza amategeko zitangira gukora iperereza kuri ibyo bikorwa. Ejo rero mu masaha y'umugoroba, nyuma yaho yaramaze gushyira video hanze ashishikariza abantu guteza imvururu n'imidugararo, bimaze kugaragara ko ibyo bikorwa bigize icyaha, RIB ifatanyije na polisi y'igihugu ifunze Idamange imukurikiranyeho ibyo byaha navuze hejuru. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara muravuga ko yarwanyije abagenzacyaha, mutubwire muri make byagenze bite? Ejo ubwo RIB na polisi bari mu kazi k'iperereza kuri ibyo byaha, Idamange yakubise icupa umupolisi aramukomeretsa ndetse no kwigomeka ku buyobozi, aho yagaragaje kunanirana bya kiboko ari byo mu rurimi rw'icyongereza use of violence and resisting to unlawful arrest. Ariko se mujya kumufata mwabiteguye, mwari muzi neza ko mugiye gufata umubyeyi ufite abana kandi ko nabo bashobora kuba bari mu rugo? Nibyo, kuko ibyo byose twari twabiteguye kandi twari twateguye ko ibyo bikorwa neza hubahirijwe uburenganzira bwa kiremwamuntu ndetse n'uburenganzira bwe. Byari byateguwe neza, gusa ariko we yaje kugaragaza kwigomeka no gukoresha kiboko. Idamange Iryamugwiza Yvonne agitangaza video ye kuri YouTube yanenzwe kuba apfobya jenoside yakorewe abatutsi. Mbese namwe ni ko mubibona? Dushingiye kuri video ya mbere Idamange yatangaje, aho nabwo yavuzemo amagambo menshi, RIB iracyakora isesengura y'amagambo yagiye akoreshwa muri izo video ijambo kurindi. Umwanzuro uzafatwa ushingiye ku byo iperereza rizagaragaza. Dusubire inyuma gato, itangazo ryaraye rishyizwe ahagaragara riravuga ko Idamange Iryamugwiza yagaragaje imyitwarire idahwitse isa naho yaba arwaye mu mutwe. Namwe mwavuze mu kanya, mwebwe mubibona mute? Kubw'inyungu z'ubutabera hazarebwa niba hatanakenewe ko yajya gusuzumwa indwara zo mu mutwe. Mu mavideo Idamange yashyize ahagaragara kuva mu byumweru bibiri bishize, yagiye asobanura ikibazo yakunze kuregwa cyo gupfobya jenoside, akavuga ko adashobora gupfobya jenoside kandi nawe yarayirokotse. Icyo cyo mukivugaho iki? Nk'uko nabivuze Venuste, muri iriya video ye turacyakora isesengura ijambo kurindi, tureba niba mu magambo yavuze nta magambo akoze ibyaha. Ariko icyo navuga, itegeko rirwanya gupfobya jenoside rivuga umuntu wese. Gupfobya jenoside rero ntibishingira kuba wararokotse cyangwa utarakoze jenoside yakorewe abatutsi. Idamange ari mu maboko y'ubugenzacyaha, mbese azagezwa ryari imbere y'umucamanza? Dosiye iri gukorwa, izashyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Ni ukuvuga ryari? Mu minsi 5. Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza mu Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
murakoze cyane Venuste. Mu Rwanda kandi ejo kuwa mbere inama nshingamateka amashami yombi yiyamirije hamwe yivuye inyuma ingingo iherutse gushigwa ahagaragara n'inama nshingamateka y'ubumwe bw'uburaya isabira Paul Rusesabagina ubutungane. Intumwa z'abanyagihugu mu Rwanda zavuze ko ivyo iyo nama nshingamateka yakoze bigenewe gusuzugura ukugena inzego z'u Rwanda zikora no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Eric Bagira ubusa ari mu Rwanda araduha ibindi. Agaragariza inteko ishinga amategeko imitwe yombi raporo yakozwe na komisiyo z'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano basubiza ku myanzuro y'inteko y'ubumwe bw'uburayi ku kibazo cya bwana Paul Rusesabagina. Depite Fidel Rwigamba, perezida wa komisiyo mu mutwe w'abadepite, yavuze ko muri rusange inteko y'ubumwe bw'uburayi yivanga mu nzego z'imitegekere y'u Rwanda. Yavuze ko komisiyo z'imitwe yombi zasesenguye zigasanga inteko y'ubumwe bw'uburayi yarasuzuguye u Rwanda bikomeye, ishaka kwivanga mu mikorere y'ubucamanza, bityo ko imyanzuro yayo ariyo kwamaganirwa kure. Kuba umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'uburayi wiha uburenganzira bwo gutanga amabwiriza ku manza ziri mu nkiko kandi bitakozwe iwabo mu bihugu byabo, yamaganye ibyo inteko ishinga amategeko y'uburayi ivuga mu buryo budafite ishingiro kandi bubangamye ifatwa rya Paul Rusesabagina. Mu bagize inteko bafashe ijambo bose nta n'umwe wigeze avuga neza iyo nteko y'ubumwe bw'uburayi. Bamaganye imyanzuro yayo babimburiwe na senateri Cyprien Niyomugabo na mugenzi we Marie Rose Mureshyankwano. Iyi raporo ni mbi cyane kuko iratoneka abanyarwanda mu nzira yabo bibereyemo, mu rugendo rwabo rwo kubaka igihugu, rwo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, irabatoneka. Niyo mpamvu igomba kwamaganwa. Turabaha agasopo, iyi raporo ntabwo ari yo. Rusesabagina se ntawamwigisha, ahubwo niya mvugo ya kinyarwanda ko yasigaye yaramushyiguye kubera urugina rw'amaraso y'abanyarwanda yasheshe. Ndamagana nivuye inyuma uyu mwanzuro wafashwe n'inteko y'ubumwe bw'uburayi. Naho Depite Gamaliel Mbonimana na mugenzi we Depite Suzanne Mukayijore bakavuga ko inteko y'ubumwe bw'uburayi irengera Rusesabagina yirengagije ko hari ibyaha akurikiranyweho byagize ingaruka ku batari bake. Depite Mbonimana bagasanga ahubwo iby'inteko yakoze ari ibindi byaha nayo ikwiye kuregerwa mu nkiko mpuzamahanga. Hamya rero yuko twakwiye natwe kurega inteko mu nkiko mpuzamahanga, nta muntu uri hejuru y'amategeko. Ikindi nyakubahwa Sipika, ikigaragara muri ya resolution ni ukugarura wa muco wabo wo gucuma abanyarwanda ibice, kandi u Rwanda rugaragara ko kwipakuruye umuco wabo wafata igihugu. No kubireba Depite Christine Muhongayera akavuga ko uretse no kwirengagiza ibyo Rusesabagina akurikiranyweho, inteko y'ubumwe bw'uburayi yarengejeho ipfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Bo nta kintu na kimwe bigeze bavuga ngo bagire icyo basohora cyamagana jenoside. Inkotanyi ziragerageza zihangana nayo, zirayihagarika. Uyu munsi turi igihugu gifite ubusugire, turi igihugu gishoboye, turi igihugu kiriho kigerageza kuzamuka mu iterambere ku buryo bugaragarira amaso ya buri wese. None bo bariho baravuga yuko uyu munsi inzego z'ubutabera arizo zatabasha guha uburenganzira Paul Rusesabagina ngo kandi ari ushinzwe kumubungabunga. Ku itariki ya 11 z'uku kwezi inteko y'ubumwe bw'uburayi yemeje imyanzuro 3 ivuga ku buryo uburenganzira bwa muntu bwifashe mu Rwanda, Uganda na Kazakhstan. Ku Rwanda abagize iyo nteko bamaganye icyo bise ishimutwa, iyoherezwa ridakurikije amategeko n'ifungwa ritamenyeshejwe rya Paul Rusesabagina wabuze mu mpera z'ukwezi kwa 8 2020 Dubai, akaza kugaragara afungiwe mu Rwanda. Iyo nteko ivuga ko ishimutwa rya Rusesabagina rinyuranije n'ibyo u Rwanda rwemeye mu masezerano mpuzamahanga anyuranye yo kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Abagize inteko basabye ubutegetsi bw'u Rwanda kugaragaza birambuye kandi hakaba iperereza ryigenga rigaragaza uko Rusesabagina yafashwa koherezwa i Kigali, banasaba iperereza mpuzamahanga ryigenga kandi ryizewe. Mu mwanzuro wabo kandi abo badepite bamagana imanza bavuga ko zifite impamvu za politiki mu Rwanda, kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi no guhamya abantu ibyaha mbere y'imanza mu nkiko. Kuri senateri John Bideri, umwe mu bakoze uyu mushinga wa raporo, akavuga ko inteko y'ubumwe bw'uburayi yakoze ibigamije gutobera u Rwanda muri gahunda zitandukanye z'iterambere. Ariko ikindi gikomeye cyane nuko bagerageza gusiga icyasha igihugu cyacu, cyane cyane mu gihe twitegura kwibuka kuri 27, ariko n'igihe twitegura kwakira inama mpuzamahanga zirimo CHOGM ndetse na IPU. Icyo umuntu yavuga nuko bagamije nko kugira ngo abazaza muri izo nama bagire uburyo babona u Rwanda mu ndorerwamo babashyizemo cyangwa baberetse. Ni ibintu rero tugomba kwamagana mu buryo bwose bushoboka. Ariko mu itangazo yashyize ahagaragara Maître Bernard Ntaganda washinze ishyaka PES imbera kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, yamaganye imyitwarire
inteko ishinga amategeko y'u Rwanda akavuga ko bidakwiye ko yakora icyo yise kwifatira ku gahanga inteko y'Uburayi. Uyu munyapolitiki avuga ko inteko y'u Rwanda nta cyizere gifite mu maso ya rubanda kuko mu magambo ye yahisemo gukeza ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi aho kuvugira rubanda rukomeje guhohoterwa n'ubutegetsi. Bwana Rusesabagina ararega ibyaha by'iterabwoba bishingiye ku mutwe wa FLN wagabye mu bice bitandukanye by'u Rwanda bikica abasivile bigakomeretsa abandi. Biteganijwe ko urubanza rwe na bagenzi be rutangira kuburanishwa mu mizi kuri uyu wa gatatu. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.